Everyone wana yenko asyeya ehwe ahomodende ene asyeya ehwe akoniabede ho ensem eso na wakeka wo ho aboma di dwuma soronko ewa hafo mantam no emuwe ye nchechira wade so ahwe sanye bia no electric vehicles sa ahyen yi bepiem wo my Ghana ya ho boa bere ya ye sa ahyenkafo adibedi dwuma sa enhyiamudie yi Regional Coordinating Council Mensini ahodo National Road Safety Authority member adwuma yokuo ahyenkafo kuo ahodo eni afoforo bebre ena ekwa Kasee bie na numu ena soafo abedi akira wo hwe transport so Alhassan Tam Police Sulemana ekire mu se nyenti a oman eni abre ya opese ahye nyina asesei wode anyina manhoden ena ye adwuma nyina agina se aman ahodo a wonom eboa Ghana na wotumi ekra ahyen eba oman mu no enche kra ahyen a wode fanwo egu mu no wonom eba abegya ye nemum waye ne a wode anyina manhoden ena ye adwuma no ena nam so a amwoto anamon a kabi omufo nyina wode wonom efasa entity ni mu nam se Kasee bibia ye crab every hour be free Europe, be free China, be free America, every hub. Now almost stop say yes have Kasee number and so it's important to say about betuana who say Emirinu Besua Ghana is not found wanting. The say core stakeholder consultation. Doris Jodu asyeya ehwe enamahoden ho nsem so no panyi kwankyerefo abedi akire na wono nso kire mu a ade pase wo man no age atum se ahyen a ede enamahoden dwuma no wodi bi ebebe wo man yi mu na waka to aso se nhyiamu a wonom ye no adwenkyere akadbia wo mufo nyina edi tu dwa no wonom ani aso electric vehicle ye pese ye use enam ewie mu hye ne ohawa ye cars and nam kwan so use petrol diesel fuel no e dey bra yenti esi asesam ye use electricity and obemma ye ho ato yen emma etutuo ni ade embra ye yare ni ade kabi omufuo ni bi ene amane boni samya sare etwetwe nkomo ya na montu o matu no de hwe na me kwan mu if say we are in a democratic era the bia ye baby and also on the fan kwan so na obi a kire na adwen what Kasee if you say you have fuel cost other vehicle components na cost involved na another it is a electrical way ya say bibia be cheap we bobo